namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course, I'm today Benny Mayengani the president and some great news. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra ti 19 ta June hi fike hi vona Benny president yi fika yi posta this post mina yi nga fika yi tsala ku ya magaza yi sukile yi ku hurra, as you can see loko hi fike hi pfula laha swona ku hoyi ku na image leyi nga fika yi vikeriwa ya logo loko hi hlaya laha swona ku tsariwini ku Action Alliance Development Party, the heartbeat of African continent, as you can see. Ku timhaka tintsanano ku va na some breaking news on top here, so hi ta va hi kha hi zama ku va hi narrate sweswo hi nga ta narratisa swona kwala. So yaleyo ha kha ha pfula hi kota ku hlaya. Yeah, so fike ku tsariwa on top for immediate release ka siku ra muntlha of course ra 19 ta June 2023. Va ku eka timedia hinkwato na hina vo Master T wela kwala ka timedia titiya phela va ku news editors na xintshungu of course. Va ku President Benny Mayengani va tumbuluxile party ya vona ya nyuwani. Va ku xitivisi lexi xi endleriwa ku va xi tivisa xitshungu hikuva ku register-riwile of course Action Alliance Development Party in terms of the Electoral Commission Act 51 of 1996, as you can see there. Xi fanele ku tekeriwa enhlokweni ku ri party leyiwa yi fomiwile hi xiyimbeleri xa Xitsonga music, as you can see there. Artist leyi rhandziwaka swinene, artist leyi nga wina ti-awards, leyi yi kota ku va yi phula xitshungu of course, yi rhandziwaka hi xitshungu. Va ku Baloyi Mayengani Benny, loyi ku nga yena president na ku va xikandza xa party of course, as we can see. So party ya kona already swi hlayeni ku i Action Alliance Development Party. Va ku AADP of course leyi nga yimela Action Alliance Development Party of course va ta va ri karhi va tinghenelerisa ka national elections leyi taku hi 2024. And va tshembisa ku performa kahle or xiyimo xa le henhla of course, so that of course they can be represented at the National Assembly and the legislatures. Yeah, and then of course va tlhela va continue kombisa ku South Africa is a democratic country, and the Benny president of course va twe swi enerile ku va na vona va tumbuluxa party ya vona hikuva minkarhi lowu nga hundza a va tinghenelerisini ka ti-political parties tin'wana laha a va ri a member va tlhela va va a councillor. So sweswo of course va lava ku va va tirhela South Africa na vona. Ku va Benny president of course va tumbuluxile party leyi a swi nge va onheli ka music wa vona or swi va kanganyisa. Va ha ta ya mahlweni na music career ya vona, and of course va ta va karhi va humesa ti-albums ta vona tanihileswi swa va humesa xiswona. And va kombisa ku hoyi Benny president of course va tshembisile leswaku va nge mention like va nge yi vuli party ya vona or ku va va mbala swiambalo of course swo fambisana na party ya vona loko va ri karhi va performa of course ka tindhawu leti va nga ta va kha va bukiwini ka ti-events, ti-gigs na ti-festivals. Swi kahle laha leyi twariwa kahle laha va nga ta vo bukiwa, not laha vona va nga ta vo swi endla hikuva ni ma swi tiva ku loko na party swi kona swo ku va kha campaigniwa and stuff like that. Vo kombisa lava nga ta va bukiwe kona va nge mbali swimbalo swa political party ya vona and va nge yi vuli political party leyi ya vona ka ti-events. Yeah, so President Benny Mayengani of course va ta va ri karhi va tivisa tipulani ta vona no va ta va kha va pfuneta njhani or va ta va kha swi fambisa njhani kwala swa political party ya vona la South Africa. The-policies of course, the programs of actions, as you can see kwalano, no va va karhi va hi tivisa NEC members na ti-leaders of course ni fike vana varhangeri ka ti-provinces of course. So swi karhi swi tivisiwa ximfumo hi ti 5 ta August 2023. And va tsakela ku va va rhamba all media houses, ti-news editors na xitshungu le a Xilumani hotel se yi ta yi sukeni swinene a Limpopo province of course in Giyani. So yi ta yi sukeni swinene hi ta 5 ta August a ku ta ku tele Xilumani hotel ti ta vuya. Va ku hayi se hi gimetini le makumu va ku ya magaza yi sukile.
And then of course va tsala sweswo ni nga ta bayisa ni nga hlaya swona then mi ni hleka then va ku hurra. So the other details teto ma swi vona ku secretary general yaleyo very Pat Mabandla ti-details teto hala tlhelo na national spokesperson ku nga Hlayisani Nkhwasho ti-details teto. Loko ri amukeza mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe congratulations mi rhanga phanda hayi a ni chavini swinene. Kitaka sharina kilina liriloyang bakhekulu ba mudimu ba le ba fisha tsa mahala bakhalabe ba mudimu ba bakhwela mahala bakoko ba ditsebi di fabian kilina liriloyang